Dammo Zomi National TV News Studio panin ong muak ing ZN TV panin Zomi le zogam sung thupiang te kolgam le leitung mun tuam toma thupiang te Taangkona ong nei ning ki kamin golo nyang hi tutung Taangkona kong nei ding thulu ten tidim ko phungji sanga sangka pungma ma tunjang khopi mailam kum som thum gel ko ma Taangkona Zomi nam ni kilim bol ding Singapore Zomi nam ni a gwazo na nga siam sinta to na kipedi Tamu Union de ya zirwaye khangnoi te ki hel Ni pido Union de ya ZCD palai te vaka zirwaye lamka in inkang te panpina pia The 71st Zomi nam ni celebration 2019 singat hungel na Kolpi ki sa jo kum tulle som ngale ni chimpol ki bol Kolgam jing vai hom na a Zomi te ki heldi Kolpi falam khalkha lampi ki twa lai din KSCM kum som chin le anga ve na sang twa certificate pya na pol ki nei din Mizoram panta han bas tai din Aizola lungpho na ne se takin kinai Naga thautoi MSCN kete phwalpi kolga kapten bulu Kaya state da boina piang Kolgama ansai tamman pen Twikhal Mall Iced Mountain ha puan so adin Kolgam pan US sangka te ading thu hoi Thang akiching join tedim kol lutol sanga sangka pungma ma thupuak pu thang boy kol kumpi sponsor to akihong niat ahi tedim a kol lutol sanga sangka Zomi pungma ma chi hi anek tuidon asikban wa sangka manjong siklai u ahi manun mi ut ma ma chi hi tulai tak sanga a omniat sangnaw zale guk oma tolaka mili pen kan palet lampan hiya adang teng Kempel tedim kim vi ve pan chi hi sanga ommi zale guk apwa pan aka mi zale som nga kim hi a avekin sangna upang mi zani som nga kim bang aneu a hi igama biakna dangte thuk takin gospel hong payu a hi Tonjang khopi kumsom thum gel kholna thupuak pu thang boy kolgam khopi ni pido panin kumpi te solna to tulai tak tonjang khopi kumsom thum gel kholna town planning asoi lai taku a hi tonjang nin khom zoom municipal zoom te to kikop in asoi lai taku a hi mi pilam panin a hoi ding ngai sunna anei ten suak ta takin ngai sunna piak ding nin khom zoom ten mi pi tunga ngen na neu hi Taangkona Zomi nam ni kilim bol ding thupuak pu thang boy Taangkona tu kum Zomi nam ni kum dang sangin kilim bol zo ding hi chin min to abo som polin zong February som legiat ni panin ni thum sung chin center a bol somu a twalaya tedim association te sumtha le thagui thatang to ha pan ma mau hi comeback to ahilo atak taka Zomi I tak tak ten zong Zomi minniat to Zomi nam ni Nasetakin Taangkona kholai jang bu ong cholampia om hotel hoi mama khata hi city hotel a zanna setakin Zomi minto bowling in gel na hi Singapore Zomi nam ni a pa toina ki peding thupua khomle ongtung ding February somle sagi tune somle gyani chiangin Singapore gama om Zomi tengin Zomi in kwan Singapore maka ina to Zomi nam ni nasetakin bowling u a to hun sunga tunile somle gyat kumsung Singapore a pilna siamna sinna lama agwa Zomi te pa toina laidal ki peding hi pa toina ki peding laizom teng a hi le khatna tangin lamthang Master of Science in Engineering Business Management Coventry University ni na tang khupian sian siam Bachelor of Accountancy Nanyang Technological University thumna lia nangsian de ching Bachelor of Science with Honors Second Division in Management and Marketing University of Essex Lia Chiang Khom Kim
Bachelor of Science Nursing Edinburgh University nga lia chin muan lian Bachelor of Science Nursing Curtin Australia gokna nuvung dei ching swante Specialist Diploma in Nursing Diabetes Management and Education Nanyang Polytechnic sagi tang khai sian kim Diploma in Architecture Technology Building and Construction Authority Academy giat lia swan sian hung Diploma in Construction Engineering Building and Construction Authority Academy Kwana lia kam khan ching at tin hla a Certificate of Completion Finance and Technology ADHA Somna lia maisiam mo Certificate of Completion Nursing Aid The Church of the Holy Family Migrant Skill Training Program Somlekhatna lia ngau khan huai Certificate of Completion Nursing Aid Home Academy Singapore Certificate of Completion Computer Fundamentals Embassy of the Republic of the Philippines Somleni na lia huai swan wap Certificate of Completion Nursing Aid Embassy of the Republic of the Philippines Certificate of Completion Baby Care Elder Care Healthy Mind Management Skill and Service with Human Values Sun Love Abode for Intellectually Informed Ltd Somletumna Lianyang Sian Call Certificate of Completion Dressmaking The Church of the Holy Family Migrants Skill Training Program Somlelina Lia Jinglun Mang Certificate of Completion Dressmaking The Church of the Holy Family Migrant Skill Training Program Somlengana Lia Nyangde Kim Certificate of Completion Dressmaking The Church of the Holy Family Migrant Skill Training Program Somlegukna Lia Swak Khandim Certificate of Completion Dressmaking The Church of the Holy Family Migrant Skill Training Program Somlesagina Lia Mansian Huai Certificate of Completion Home Care Training Atlantic Search Services PTE Ltd Somlagianna Lia Kam Ngai Man Certificate of Achievement Cooking Asian Menu The Archdiocesan Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People Certificate of Achievement Hairdressing The Archdiocesan Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People Certificate of Achievement Hairdressing Cutting Level 1 The Archdiocesan Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People Amau tengin gwazo naung ahi manun ZNTV minto nakpitagin lungdam pi mama hi Tobana patoina apia Zomi in Kwan Singapore makai te zong zatana liam pi pia hi Tamu Union de ya ZYA khangno te ki hel kolgam bup ki belpol ni asom sagi le ni kumchin pi thong su ni Union Day pen abesa February adeni som le ni tu ni le som le kwa ni in tamu khopia na se takin kine chi thu ki za hi hi hun sunga tamu khopi sunga ommi nam tom tenge na lam te lakding in asapna sungwa zomi te zong ong samu ahi manin ZYA tamu khangno te izonge na lam la na to lungkim hwai takin vaki health hei chi thu izak manin ZYA tamu ki polna ZNTV minto zata na lian pi pia hi Nipido Union Day a ZCD palai te vaka thupuak pu bop tuang kolgam bup kumsom sagile ni chinna Kibel Pol ni Union Day pen abesa February somleni tunile somle kwani in nipido a kumpi thunei te vai hom na to na se takin kibol thei chi thuki za hi to hun sunga ZCD party zong ong samu ahi manin party tangmi porkhat waka theu hi Zomi Congress for Democracy pan tangmi awaka ting ahi le pu jam jamung pu kham khan thang le pi chingai mang chi teng hin twalaka gambu ba om political party tangmi tom te MP tel ching te ka thein gambup thudot pi le kumpi women te in tel ching party tanga awaka palai te hopina le bansa na vanei koi chi thu ki za hi ZYA lamka in kang te pan pi na pia Thupuak pu thang boy ZYA headquarters lamka panin makai ten February ni gyat ni in Singat subdivision sung swang phu khwa a in kang pu neng khen kap te huna tom wa piau hi banga huna piak theina ding in MDC pu house wan thangle MLA pu gen swan house zo ten a panlak piu chi hi
huna apiaku vante antang ipni alu ip khat besan kg som sathau liter ni chi kg som ni chapati thau ni sik kang sau dal nga sik kang tel na le sik tukil puan za le van tuam te bana sumtangin rupees tul nga to bahu theu hi. The 71st Zomi Namni Celebration 2019 Sing Art Hungelna Theme Peace and Stability Venue Sing Art Public Ground Date February Somni Tulnile Somlekwa Main Program Compare Sia Thanglun Lal Samte Le Miss Marina Invocation Reverend Thondo Lian DSEBCC Sing Art Flag Hoisting Sri Ginswan Hao Zo Chief Guest Cultural Extravaganza Gangte Kom Mate Paite Simte Terim Chin Thado Kuki Tangkal Vaipei and Zo Speech Khatna Pu Hau Kholian Chief Host Nina Pu Hau Swantang Functional President Thumna Sri Lokendra Singh Guest of Honor SM Rifle Commander Lina Reverend Gin Khan Mung Zo Ngana Pu John Ke Ngaite Chairman Zomi Council Gukna Pu Ginswan Hao Zo Chief Guest Guest Artist James Arjun Benny Khongsai Muan Hangzo Mary Vaipei Remy Gangte Lalparzo Jason Munlua Rongmei Kabui Singer Special Guest all members of Autonomous District Council Special invitees tribe leaders village chiefs chairman or secretary VA leaders of CSO social workers pastors and reverends Closing event Lieutenant Malsom Zwali Code CO The Salvation Army Sing Art Zomi Namni Celebration Committee Sing Art 2019 Kolpi ke sa zo kum tu le som ngalani chin poi ki bol thupuak pu thang boy tu hun chang zomi te khopi khat a ingai sut a hi kolpi khwa ke sa zo kum tu le som ngalani chin na poi February ni kwa ni in kolten thupi takin bolu hi Tuani in ata lai pasian te u gyat to kolpi kho sung kim kotin khagal do na nei piu hi Kolgam jing vai hom na a zomi te ki helding thupuak pu thang boy January ni som ni le kwa ni in NLD 10 Kolgam thukhun lai thena ding committee khat phwat ding in hluto a thu sungu a to vai pen February ni nga ni in kip khinta hi committee a kwa teng ki helding chi Kithukim na omzo nai lo hima ta sele zomi table ki hello pha aphamo a hi tunile somlenga kum kitel pia chin state pan gwalzo na nga ZCD pel lo hi committee a ki helding hi kolgam jing vai hom na te a zomi te ki helden hi kolpi falam khalkha lampi ki pwa laiding thupuak pu thang boy World Bank te hu na to kolpi falam khalkha lampi ho izo in bolna aman lang thei penin ki panding hi chi Chin State Chief Minister Pulian Luai in February ninga ni in Carson Hall khalkha a gen khia hi World Bank pan US dollar million zani leito in to ki pol ding chi hi kolpi pan khalkha dong tai za le somni leli pha hi KSCM kumsom chin le anga veina sang to poi certificate piang na nei ding kolpi singuna bulphu kale School of Church Music sang honzo kumsom chin na le sanau pangwa zona anga te pa toy piang na commencement nga ve piak na poi ong tung ding February ni som le guk tu ni le som le kwani chiang in KSCM Hwangsunga thupi takin kinei ding chi founder and president Reverend Tuan Khan Mung sia twa mung tungpan ki zahi tu kumin certificate in church music CCM kumni hun bida sin pol mi kwa ki pedinga certificate of honor pen mi thum ke peding hi pol pi ki sap khor le atom a laphuak te sungpan mi ni le zogam kolgama mi hong thei pi laphuak le asa sungpan thon kham to mi thum pa toina certificate ki peding hi KSCM chidamin ong phungching sem na ding zn TV min to thu ingek pi hi Mizoram pan tahan bas tiding thupuak pu thang boy Mizoram Transport Minister Pu TJ Lal Nuntluanga in Aizol le Lamka bas le Mizoram le tahan bas
tai sak zo na ding in tu lai tak nak pi takin kahan cham lai taku chi hi mi pi sapi te omna teng ki kom to na abai na ding kahan cham lai taku hi chi hi Manipur kumpi in Imphal le Mandalay ki kal bas tai sak ding ahan cham zo son ma ta tuni dongbel tang tung zo nai lo hi Aizola lungpho na na setakin kinai besa February somlani le somle thum tuni le somle kwani in Aizol khopi a NGO Coordination Committee Joint NGO tema kaina to India kumpi thukhun te sunga the Citizenship Amendment Bill 2016 CAB deilo na le langpan na la na wana pa hol kong maya lungpho na na setakin neu a mi tur khat kim pai khomin hi lungpho na a Central YMA Vice President Pu Arlal ngeta in makai hi abesa February ni tu nile somlekwani in India gambup kumpi inpi Lok Sabha Lower House gammi hi na thukhun po ki na Citizenship Amendment Bill ki sangna ane ina hangun lungpho na neu a hi thukhun a hi le India gamsunga aguglut gamdang mi te adia kin Bangladesh le Pakistan pana pem ta te India gammi hi na piak ding vai hi in Central kumpi in hi banga vai hom na pen gam nei to swaminam te adia kin mol tungam ke North East State sagi Seven Sisters akichi North East bupin adeivet lo a hi nungdia kin Assam State copy Guwahati a zon sana upang makaina to India Prime Minister Narendra Modi avazin lai tak nasetakin kiphin na le lungkim lo na la na nei khinu hi to abana North East States sagi bupa Chief Minister Stengin Zong tua India in P Lok Sabha gammi hi na thukhun po phatna pompi lo chiat bana Central kumpi in hi thukhun kip saka kalong swan nge ule North East State sagi teng India gampan puswagin aswakta gamkhat adin ding za dongin Central kumpi tunga tona neu hi tulai tak India gamsunga gammi hi na nei lawa aguk tamzo pen Hindu biak na zui a hi manun tutadi India gama thune ina alen Hindu biak na ul tungsak party BJP in abyak na kibat pi te angwana hwainop na hangin hibang thu teng piang khia hi India gammi hi na nei lo gamdang mi atam zo pen Assam State le West Bengal State sunga tampenu chi hi tulai khon pai zia pen gamtom toma minam ang sungkhwal na le bitna National Interest and Security khau pai sem chi na ki muthai hi Naga thau toy NSCNK te phwalpi kolgal kapten bulu thupuak pu thangboy kolgal kap le kolkumpi to kilemna abol sa hi NSCNK National Socialist Council of Nagalim khaplang group te phwalpi January somnile kwani in kolgal kapten babulu hi avabulu kolgal kapte pen khandi khobul phu Western Command te hiwa battalion gukto avabulu a hi Nagaten na thuklawin nakihem khiau hi abuk te upol khat me to hal tum sako hi kolga captain again na wa NSCNK ten thukim na lai sunga thute palsatu a hi manwa thuaki bol hi chiu hi bektham lawin India kumpi alangpang a hi Assam singnoi mi te le meite singnoi mi te zong hi NSCNK ten KMU a hi manwa kabulu hi chin tangko hi Arakan Army AA le Kachingal Kap KIA te kizopna lampi akhak tan nau zong hipel mo dingin ki ummo hi Kaya state da boina piang thupuak puthang boy kolgam tang thua ni thupi khat a hi belpol ni Union Day in kaya khopi loiko a boina lian pi khat piang hi loiko khopi a ki phut kol swa tang na makai a hi bo chau ongsan ilim statue phut khiat a phiat mangding de na in February somlani ni belpol ni in kaya khangnau tu le zanga walin long phau na na setak in neu a kol palik ten buang nai thau tang to naka pu a hi manin mi nga bang liam chi hi abesa hunin zong hi thuma to kaya khangnau tampi mat le hen athuak lai tak a hi boina so to tek dingin kilamen hi kolgama ansai tamman pen thupuak puthang boy kolgama ansai min thang khat a hi YKKO 10 asayu share 65% pen $12.6 million to khongu chi hi Yoma strategic 10 YKKO akichi ziaw Yankin Chiu group of company te kyang alai u chi hi YKKO ansai pen
tur kha zakwa samgyat le giat kuma kiphuan hi a tulai ta in kolgam khopi tom tom ma saimun som thum le sagi a nei hi tuikhal mual ice mountain a puan swading thupuak pu thang boy kol kine siam laka puan sillawa man ki zai a uk ma ma khat a hi tinza win join a sol lawin kol gama mual sang ma ma tuikhal nongona omna hi puta u gama puan waswa lew lew ding chi hi kachin movie star pol khat iwai hom na to muna movie khat ke zai dingu chi hi amakai kachin kine siam min thang dong lun in again na a kol nu me kine siam min thang laka tinza win cho pen ki thwa pe ding anuam pen khat a ki ngai a ka ngai su thi ki phasak vet lo hi nek le don lam jong gen tam het lo hi to ba na hi tui khal laka pon so angam ding pen ama bek ma omin te chin nui kom sign gen hi US sangka te ading thu hoi thu puak pu thang boy golgam pani US a sangka ding ten visa fee to amin piak be kul non lo ding chi hi sangka theina visa hi F student M vocational student J exchange student D crew visa to teng a hi to sana upang visa te inga le US dollar za le som guk bek piak ding hi a aban piak be kul non lo ding chi hi visa fee piak be non lo pen February ni li akipana hi tu tung thu tang ko na hi za ong nei hining ongen zomi pi khem pe tunga lungdam ma ung